ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. бо мақсади шиносоӣ бо вазъи соҳаи кишоварзӣ, рафти иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ ва дар Маҷлиси васеъи ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, дар ҳайати вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода, раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ Муҳаммад Саид Файзуллозода, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода, директори агентии хоҷагии ҷангал Абдуҷаббор Юсуфзода, директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Зафарбек Давлатзода, президенти Академияи илмҳои кишоварзӣ Амонулло Салимзода, муовини раиси вилояти Суғд Файзулло Қосимӣ ба шаҳри Панҷакен сафари корӣ анҷом доданд. дар оғози боздид аъзоёни ҳайати ҳукумати ҷумҳурӣ дар шафати шоҳроҳи Панҷакен айнӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ёрӣ ва рӯдакӣ дар ҳашари ниҳолшинонӣ иштирок намуданд. дар ин мавзеъҳо 150 бех ниҳолҳои санавбар шинонида шуд. зикр гардид ки баҳри амалӣ намудани марҳилаи аввали барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қарорҳои дахлдор ба тасвиб расида, дар соли 2025 дар шаҳри Панҷакен 24397 бех шинонидани ниҳол ба нақша гирифта шуда. то ҳол дар шаҳру деҳоти Панҷакен зиёда аз 10 000 бех ниҳолҳои гуногун шинонида шуд. муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода барои 300 000 бех шинонидани ниҳол ба масъулин дастур дод. таъкид гардид ки бо истифода аз ҳавои мусоид маъракаи ниҳолшинонӣ идома дода мешавад. гурӯҳи корӣ дар идома бо вазъи сарбанди канали Марғидар, пойгоҳи обкашӣ дар деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг ва корҳои соҳилмустаҳкамкунии дарёи Зарафшон дар ин мавзеъ шинос шуданд. ба масъулин ҷиҳати ҷудо намудани масолеҳи сохтмонӣ барои таъмири сарбанди канали Марғидар супориш дода шуд. дар идомаи боздид бо захираи мева дар сардхонаҳо дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ ва Лоиқ Шералӣ, захираи тухмии картошка дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳоти Сӯҷина ва Халифа Ҳасан шинос шуда, ба ин иқдоми онҳо ва ба истеҳсол ва захираи фаровони пиёз дар анборҳои кишоварзони деҳаи Сӯҷина баҳои баланд дода шуд. дар ҷараёни сафари корӣ ҳамчунин бо фаъолияти фермаи чорводории соҳибкор Урунбек Қурбонов ва бунёди тогзори нави ҳавозавӣ дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ошно шуда, ба истифодаи заминҳои кишт, ҳолати тогзор, омода намудани заминҳо ба кишти картошкаи барвақтӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ба ҳайати кории ҳукумати ҷумҳурӣ иттилоъ дода шуд ки дар доираи иҷрои дастурҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди боғу токпарварӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакен барои эҳёи тогзори собиқа машҳур бо усули замонавӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, сармоягузории саҳмдорон ва ҷалби шарикони рушд, кашидани хати оби полезӣ ба зиёда аз 240 гектар заминҳои канории деҳаи Ғӯсар мусоидат менамояд. дар 18 гектари ин заминҳо бо ҷалби мутахассисони варзида аз шаҳри Турсунзода бо усули ҳавозавӣ тогзори нав бунёд карда мешавад. то кунун чунин тогзор дар 10 гектар бунёд шудааст. баъди анҷоми боздидҳо дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо иштироки масъулони соҳаи кишоварзӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот, сарварони як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷаласа баргузор шуд. муовини сарвазири ҷумҳурӣ Сулаймон Зиёзода зимни ташреҳи вазифаҳое ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ ва дар Маҷлиси васеъи ҳукумати мамлакат оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ,
истифодаи босамари замин ва ба ин васила афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ баён доштанд, таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба нишондиҳандаҳои истеҳсоли ғалла, сабзавот, картошка, полезиҳо, меваю сабзавот, ширу гӯшт, тухм ба ҳар нафар сокини шаҳр дар муқоиса бо меъёри муайяншудаи истеъмоли солона, ҳосилнокии зироат, ҳолати истифодаи заминҳои хишт, риояи қоидаҳои агротехникӣ дар парвариши ғалла, боғу ток, вусъат додани маъракаи ниҳолчинонӣ ба ҷои боғу токзори кӯҳна бунёд намудани боғу токзори интенсивӣ, бо оби полезӣ беҳтар таъмин намудани заминҳои кишт дар маҷмӯъ маданияти кишоварзӣ ҷалб намуд. дастур дода шуд ки дар 70% заминҳои дар хоҷагиҳои кишоварзӣ барои кишти картошка пешбинишуда бояд дар моҳҳои феврал ва март кишти барвақтии ин зироат ки дар шароити ҳудуди ҳамвории шаҳр ҳосили хуб медиҳад гузаронида шавад. дар ҷаласа ҳамчунин оид ба таҳияи лоиҳаи ба як маҷро гирифтани дарёи Зарафшон, ба ҳисобгирии саҳеҳи заминҳои кишт, ташкили хоҷагӣ оид ба истеҳсоли тухмии картошка, такмили қонун оид ба хоҷагиҳои деҳқонӣ, норасоии кадрҳои соҳаи кишоварзӣ масъалагузорӣ сурат гирифта ба саволу дархости иштирокчиён посух гуфта шуд. имсол аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 32 сол сипарӣ шуд. 32 сол муқаддам 23 феврали соли 1993 дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бори аввал паради ҳарбӣ баргузор гардид, ки он рӯз расман санаи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда шуд. пас аз он ҳамасола имрӯз дар саросари кишвар ҳамчун рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ бо тантана ҷашн гирифта мешавад. шаҳри Панҷакент низ дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо рӯзи ташкилёбии қувваҳои мусаллаҳро таҷлил менамояд. ба ин муносибат дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳр чорабинӣ доир гардид. ҷамъ омад бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида сардори раёсати маорифи вилояти Суғд Мадина Набизода сухан намуд. ӯ паёми шодбошии раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонида қайд намуд, ки хизмат дар сафи артиши миллӣ ва ҳифзи марзубуми ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳифзи ватан ӯҳдадорӣ ва муқаддаси ҳар як шаҳрванд буданашро Сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи олии ҳуқуқӣ эълон мекунад. طبق ماده 43 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حفظ وطن، حمایه منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس شهروند است. ترتیب خدمت حربی را قانون معین میکند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مردم شهر و دهات پنجکند را به مناسبت روز تأسیس یابی قواهای مسلح شادباش گفته ذکر نمود که باید هر یک افسر و سرباز شجاع کشور همچون سپری با اعتمادی وطن در اجرای وظیفه‌های خدمتیشان همیشه هوشیار و زیرک باشند و هرگز فراموش نکنند که فضای آرام و آسوده امروزه تاجیکستان صاحب استقلال بر عوض جان صدها نفر جوانمردان با ننگ و ناموس ملت به دست آمده است. ما همیشه در خاطر داشته باشیم که مردم تاجیکستان با خدمتیان حربی قواهای مسلح خود افتخار می‌نماید. در سیمای هر یکی آنها فرزندان دلیر و شجاع وطن عزیزمان را می‌بینند و باور داریم که آنها به سوگند حربی خود همیشه صادق و وفادار می‌مانند. جوانان که آیندگان این ملت پرقناوت و این دیار بهشت آسایند، تلاش بر آن نمایند که در پیشرفت ارتش ملی سهم خود را گذاشته به خلق و وطن خود سربلندانه و جوانمردانه خدمت نمایند. در فرجام برنامه فرهنگی آماده نموده بخش فرهنگی مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر خاطر حاضرین را بالیده نموده به سابقه‌داران و نفران خدمت نشان داده تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف، شاحسین صالحوف و شهباز قربانوف.
در طلوع مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مجلس هفته‌واری نظارتی تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید که در آن نخست کادرهای نو تعیین شده معرفی کرده شدند. سابق معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده با وظیفه اجرا کننده وظیفه سردار کارخانه واحد اکسپدیسی اکتشافی گیولوژی ماغیان و عثمانوف اسلامیدین الهام جانویچ با وظیفه دیرکتور کارخانه دولتی فرعی با قیدگیری مال و ملک غیر منقول در شهر پنجکند تعیین گردیدند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده کادرهای نو تعیین را مبارکباد گفته با فعالیت من بعدشان کامیابی ها تمنا کرد. همزمان در مجلس هفته‌وار گزارش سردار کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کماندلی شهر پنجکند پولادزاده علیشیر وابسته به وسعت کارهای آبادانی و تازه‌کنی، شنانیدن درخت و گلبوته‌ها و استقبال جشن بین‌المللی نوروز شنیده شد. همزمان برای چراغانسازی، نصب شعار و آویزه ها، آرا دادن خیابان و کوچه های مرکزی شهر، شنانیدن درخت های همیشه سبز و گل ها، آمادگی به کشتی بهاری و دیگر مسائل های شهر و شهرداری در نزد راهبران و مسئولان مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و چراغانکنی، بخش حفظ محیط زیستی شهر پنجکند، مؤسسه دولتی خواجگی جنگل و دیگر متصدیان دستور و سپارش های مشخص داده شد. در خاتمه مجلس نظارتی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده توجه حاضرین را به تجلیل باشکوهی سالگرد نوبتی روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان، آمادگی به دعوت بهاری و تجلیل صحنه‌های فرخنده در پیش ایستاده جلب نموده آنها را وظیفه دار کرد که در تطبیق این وظیفه ها با مسئولیت جدی مناسبت نمایند. گزارش میونیسا اتمولایوه و شهباز قربانوف. در طلوع مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 71 ملاقات نامزدها با مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت از حوزه انتخاباتی پنجکند رقم 23 برگزار گردید. ملاقات را رئیس کمیسیه حوزوی ولایتی فاطمه سراجزاده آغاز بخشیده به حاضرین اطلاع داد که از طرف کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند با وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت نامزدی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و طریق خودپیشبری سردختور مرکزی سلامتی شهر پنجکند نسیم بابایف پیشنهاد شدند. شخص باوریناک نامزد به مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت عبدالخالق خالقزاده سردختور بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند امید رحیموف درباره زندگی نامه و برنامه پیش از انتخاباتی نامزد معلومات داد. همچنین در این ملاقات شخص باوریناک نامزدی دیگر نسیم بابایف طبیب مرکزی سلامتی قادر کنجایف درباره فعالیت مهنتی و برنامه پیش از انتخاباتی نامزد حاضرین را شناس کرد. در نزد انتخاب کنندگان نامزدها با وکیلی مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت از حوزه انتخاباتی پنجکند رقم 23 رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و سردختور مرکزی سلامتی شهر پنجکند نسیم بابایف اندیشه و ملاحظه ها و برنامه های پیش از انتخاباتی خود را بیان کردند. همزمان در ملاقات چند نفر انتخاب کنندگان با نامزدها درباره حل یک قطار مشکلات، اصلاح کمبودی‌ها و مورد عمل قرار دادن درخواست‌هایشان سخن گفتند. رئیس حوزه انتخاباتی ولایتی فاطمه سراجزاده در انتها از انتخاب کنندگان دعوت به عمل آورد که در روز انتخاباتی که سنه 2 مارس سال روان برگزار می‌گردد با طرفداری نامزدهای ارزنده خود آواز دهند. گزارش میونیسا اتمولایوه و شهباز قربانوف. در طلوع ورزشی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکند بخشیده به 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح مملکت با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و ابتکار شعبه کار با جوانان و ورزش شهر مسابقه والیبال برای دریافت جام رئیس شهر پنجکند آغاز شد. طبعا در پیام شادباشی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در مراسم آغاز مسابقه گفته شد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر رشد ورزش را پیوسته زیر نظر قرار داده همساله برای بنیاد انشاءات ورزشی برگزاری مسابقه های از روی نمود گوناگون ورزش کار زیاده انجام داده می شود.
مورد ذکر است که با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان وظیفه‌گزاری‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوم محترم رجب‌بای احمدزاده و نقشه‌چاربینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکن در شهر و دهاتمان ده‌ها انشاءهای ورزشی بنیاد گردیده همزمان در دایره تدبیرهای آبادانی و مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان انشاءهای نو با مرام ادامه دارد. مطابق نقشه چاربینی‌های بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکن امروز در شهر پنجکن مسابقه کشتی والیبال برای دریافت جام رئیسی شهر پنجکن و مناسبت روز تأسیس یابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود. یکی از هدف‌های اساسی ما با تشکیل مسابقه‌های ورزشی این پیش از همه به تربیت جسمانی، حربی و تندرستی، آمادگی به خدمت مقدس عسکری، متحد ساختن نورسان جوانان، رشد ورزش و با این وسیله پیشگیری شامل‌شوی آنها به حزب و حرکت‌های افراط‌گرایی، بیگانه‌پرستی، دوست داشتن وطن و با مهر و محبت عملی ساختن دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت می‌باشد. در مسابقه برای جام رئیس شهر 18 دسته از تشکیلات و مؤسسه‌های شهر بین خود دوامی 2 روز سبقت می‌نمایند. غالبان مسابقه برای جای اول با جام و 12000 سومانی، جای دوم 7000 سومانی و جای سوم 5000 سومانی مکافاتانیده می‌شوند. дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоеви шаҳри Панҷакент тибқи нақшаи кории комиссияи ҳавзаии якмандатии Панҷакент рақами 21 барои интихоби вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳо бо интихобкунандагон доир гардид. Чорабиниро раиси комиссияи ҳавзавӣ Муҳаммадмурод Сафаров ифтитоҳ кард. Сипас дар назди интихобкунандагон номзад аз Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ Шермуҳаммад Шоҳиён баромад карда роҷеъ ба шарҳи ҳол ва самтҳои асосии барномаи пеш аз интихоботии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ба интихобкунандагон иттилоъ дод. Дар идома номзадҳои ба қайд гирифташуда Парвиз Шодизода ва Қодирзода Ҳақдод баромад карда ба интихобкунандагон барномаҳои пеш аз интихоботии хешро муаррифӣ карданд. Ҳамзамон узви Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва раиси бахши панҷакентии иттифоқи нависандагон Исмоил Зарифӣ баромад карда аз интихобкунандагон даъват намуд ки дар интихобот фаъолона иштирок намоянд. дар толори кохи фарҳанг ба номи Олим Бобоев ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат бо иштироки муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шабнам Раҳимзода, муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода, мудири бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Сабрина Акрамова ва дигар масъулин ҳамзамон гирандагони стипендияи президентӣ ва волидайни онҳо баргузор гардид. ضمن سخنرانی‌های خویش برآمدکنندگان تاکید کردند که محض با اقدام و غمخواری‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه قدرشناسی خوانندگان بالای اوقات استیپندیای پرزیدنتی تأسیس گردیده هر سال در یک مراسم تنتنوی سپریده می شود. ذکر گردید که مقصد از تشکیل استیپندیای پرزیدنتی بلند برداشتن حسی وطندوستی جوانان و در روحیه میهن‌پرستی و وطندوستی به وای رسیدن آنها می باشد. جوانان چون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت در رشد و نمای کشور با دستاوردهای نظررس سهمگذار هستند. واقعا تشکیل استیپندیای پرزیدنتی برای بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان نقشی کلان گذاشت و گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی پدر و مادران آنها از این غمخواری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان
رحمان سپاسگزار هستند و جوانان با شکرگزاری از صلح و ثبات و وحدت و یگانگی تاکید نمودند که همیشه با جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان پیروان اصیل پیشوای معظم ملت خواهند بود و در رشد و نمو کشور سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. همین طور در وضعیت تنتنوی با 97 نفر گیرندگان استیپندی پرزیدنتی شهادتنامه و مبلغها سپریده شد. گزارش مؤنس عطامولایوا و شهباز قربانوف. در عرفه تجلیل 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شبنم رحیمزاده، معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده و مدیر بخش جوانان و ورزش شهر پنجکند سابرینا اکرامووا از قسم نظامی 05170 دیدن نموده. با هیئت افسران و سربازان ملاقات دایر نمودند. در این ملاقات گفته شد که حفظ مرز و بومی وطن برای هر یک جوانمرد قرض مقدس به شمار می رود و باید والدین برای سفربری فرزندان خویش به صف قوه‌های مسلح کشور با یک مسئولیت بلند مناسبت نمایند. ناطقان هیئت افسران و سربازان را با سنه فرخنده 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمودند و اظهار داشتند که با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امامعلی رحمان در همه قسم‌های نظامی برای خدمت عسکران شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. تاکید گردید که جوانان وطن دوست شهر و دهاتی پنجکند در معرکه بهاری دعوت با سری بلند به صف ارتش ملی شامل گردیده وطنی عزیز خویش تاجیکستان را حمایت می‌کنند. گزارش مؤنس عطامولایوا و شهباز قربانوف. سالهای آخر جامعه جهانی با یک خطر خیلی مرکب اکستریمیسم و تروریسم روبرو شده است. با ابتکار بی‌واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از طرف حکومت کشور جهت تقویت بخشیدن مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم شامل شوی شهروندان از جمله جوانان و گروه‌های افراطی روی تافتن از همه گونه بیگانه پرستی ها در جمهوری تاجیکستان استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 و 2025 قبول گردیده اجرای آن تحت نظارت مقامات دولتی حفظ حقوق از جمله پروکراتوری شهر پنجکند قرار دارد. در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند وابسته به تطبیق استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2025 با اشتراک نمایندگان رسمی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، پروکراتوری شهر پنجکند، راهبران واحدهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، فعالان ساحه‌های گوناگون، امام خطیبان مؤسسه‌های دینی و دیگر مسئولین مجلس وسیع برگزار شد. معاون رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده این جلسه را آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که مسئله تطبیق استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در همکاری با دیگر مقامات قدرتی تحت نظارت قرار دارد و مقصد و مرام مشورت امروزه باز هم بهتر نمودن تدبیرها در این سمت می باشد. معاون پروکرور شهر پنجکند ابراهیم زاده فردوس ضمن سخنرانی خویش استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2025 را مفصل شرح و ایضاح داد. او تاکید کرد که نوبسته از تابعیت و منصوبیت هر یک مقامات کارخانه تشکیلات وظیفه‌دار است که این استراتژی را
мавриди амал қарор диҳад. санадҳои махсус ва нақшаҳо таҳия намуда барои ташкилу баргузориҳои ҳама гуна мулоқоту суҳбатҳо ва пешгирӣ аз ҳаракатҳои экстремистӣ ва терроризм тадбирҳои заруриро мавриди амал қарор диҳанд. инчунин дар ин мулоқот мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр шириншоҳ нуруллоев дар бораи тадбирҳои андешидашуда дар самти татбиқи стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 гузориши муфассал дод. дигар нотиқон низ пиромони ин мавзӯъ андешаи мулоҳизоти хешро баён карданд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шаҳбоз Қурбонов. ҳамасола дар шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи баровардани нерӯҳои низомии собиқ Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон чорабиниҳо баргузор мегардад. санаи 15 феврали соли ҷорӣ сарбозони байналмилал аз шаҳру деҳоти Панҷакент ва меҳмонон аз шаҳри Самарқанд дар маркази шаҳр зери садои таблу карнай ба ҳам омаданд. ҷанги афғон муддати 10 сол тӯл кашида аз саҳифаҳои ҳузнангези давраи шӯравӣ буда дар таърихи навини тоҷикон низ нақши андӯҳовару ғамангез дорад. ҷоннисориву ҷасорати сарбозони тоҷик дар ин ҷанг намунаи садоқат ба ватану миллат аст. вобаста ба ин ба муносибати 36-мин солгарди рӯзи баровардани нерӯҳои низомии собиқ Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон дар назди муҷассамаи ҷанговарони байналмилалии воқеъ дар боғи ғалабаи шаҳри Панҷакент маросими гулчанд баргузорӣ сурат гирифт. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ҷанговарони байналмилал, кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ, комиссарияти ҳарбии шаҳр бо арзи эҳтиром дар пояи муҷассамаи ҷанговарони байналмилал гулчанд баргузоштанд. зимни суханронии муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода таъкид шуд ки дар муҳорибаи шадиди ин давлат 14500 нафар аскару афсари шӯравӣ қурбон шуд, зиёда аз 5000 нафар маҷрӯҳ гардида беш аз 300 нафар беному нишон гашт. аз вилояти Суғд 3100 нафар ва аз шаҳри Панҷакент 262 нафар қарзи интернатсионалистии худро иҷро кардааст. шумораи қурбониёну маҷрӯҳгаштагон зиёд буда аксари ҷанговарону иштирокдорони тоҷик дар он солҳо барои шуҷоатмандиашон бо ордену медалҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳамасола санаи 15 феврал чун рӯзи баровардани нерӯҳои низомӣ аз Афғонистон ба ҷашни касбии собиқадорони интернатсионалист мубаддал гардида хотираи шаҳидони дар ин ҷанг ҳалок гардида пост дошта мешавад. ҳамасола бо мақсади қадршиносӣ аз ҷасорату мардонагии ширкаткунандагони воқеаҳои сиёсиву низомии Афғонистон, пост доштани хотираи шаҳидон, ҳамчунин тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ҳарбию ватанпарастӣ, рӯзи 15 феврал чун рӯзи берун омадани нерӯҳои маҳдуди Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки ҷумҳурии Афғонистон таҷлил карда мешавад. имсол ин санаи фархонда дар арафаи таҷлили 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад, ки воқеан барои тарбияи ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди наслҳои имрӯза ва пайравӣ кардан ба шуҷоату мардонагии бобоёну падарони қаҳрамон ва муҳофизони ҷасури ватан аҳамияти босазо дорад. дар ин лаҳзаҳои фараҳбахши тантанавӣ ҳамаи шумоён сарбозони ҷанги Афғонистон, ҳамдиёрони арҷманд ва онҳоеро ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ содиқона вазифаи муқаддаси шаҳрвандии худро иҷро менамоянд, ба муносибати 36-солагии хуруҷи нерӯҳои маҳдуди Иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон ва фарорасидани 32-солагии рӯзи қувваҳои мусаллаҳи
جمهوری تاجیکستان از نام مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شخصا از نام رئیس شهر محترم خالقزاده عبدالخالق صنوبر صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته برایتان تن صحت، بخت و سعادت در راه بالا بردن افتخار و معرفتی و تندرستی اهل جامعه سهم گذاشتن در امن و ثبات کشور، آبادی تاجیکستان عزیز، کامیابی های عظیم تمنا دارم. ҳамзамон зикр гардид ки давлату ҳукумати мамлакат ба собиқадорони ҷангу меҳнат эҳтирому ғамхории хоса зоҳир намуда онҳо ҳамеша дидорбиниву қадрдонӣ карда мешаванд. боиси ифтихор аст ки насли ҷавони кишвари соҳибистиқлоли мо аз корнамоҳои гузаштагони некноми хеш ба хотири ҳифзи марзу буми ватан ва таъмини зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат содиқонаву ҷавонмардона хизмат карда истодаанд. муҳим аст ки наврасону ҷавонон минбаъд низ таҷрибаи зиндагӣ ва роҳи пурифтихори тайкардаи падарон, таърих ва фарҳанги пурғановати миллатамонро бештар омӯзанд, ба қадри истиқлолу озодӣ ва сулҳу осоиштагӣ расанд, дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои миллиро ҳифз намоянд. зимни ҳамоиш ба як қатор сарбозони байналмилал аз ҷониби шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри панҷакент барои хизматҳои софдилона зоҳир намудани ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ҳамкории судманд бо мақомоти корҳои дохилӣ саҳм гузоштан дар чорабиниҳои фарҳангӣ, сиёсӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва ба муносибати 36-мин солгарди баровардани қушунҳои иттиҳоди шӯравӣ аз хоки Афғонистон сипоснома ва нишони сари синагӣ тақдим гардид. дар ин арафа намояндаи шӯрои сарбозони интернатсионалистии шаҳри Самарқанд Разоқов Ботир дар чорабиниҳои гиромидошти шаҳидон ширкат варзид. Разоқов Ботир Хоҷи Юлдашевич имрӯз дар шаҳри Панҷакент бо вохӯрии адна панҷашмет ҳамсамгарон омада иштирок карда будам. дар ин ҷо бисёр сафдошони худамро дидам. хурсанд шудам хеле. шаҳар ниҳоят обод шуда будааст. аввалаш бинигашта бачаҳо ҳама шоду хурсанд шуданд. манам ҷудо хурсандман. ман аз шаҳри Самарқанд республикаи Ӯзбекистон омадам. бародари тоҷику ӯзбек як хел шуданаш. мана дар ин ҷо бачаҳо ҳамашон як нас интизоре ки кучука гифтанд. аллоҳ ба шукр мегӯям ҳамин рӯзҳо расондааст. ҷамъи шаҳидшудагони ҷанги афғон худо раҳмат кунад мегӯям. ана зинда омадага умраш дароз, ҳамеша фарзандор соҳиб шаҳрсозӣ, ободонӣ, давлат ба хизмат кардааст. ҳамашонро ташаккур мегӯям. бо як сухан бародари ӯзбеки тоҷик ин як одам, фақат забон дигар. аслаш ба як одамо як хел зиндагонӣ мекунем, як хел тӯй мекунем, як хел маҳит мебарем. фарқи дигари рӯи намои нишондагиам як хел ҳамон. фақат давлатмо дигар шуд. мехостам ки ин бародари мо соли оянда барои фарзанди ояндамо давом кунад. ҳамин хоҳиша дорам. барои ҷамъи республикаи тоҷикистон, мардуми республикаи тоҷикистон умри дароз, сиҳат саломатӣ ва корҳошон муваффақияти калон. барои равобити дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд намояндаи шӯрои сарбозони интернатсионалистии шаҳри Самарқанд Разоқов Ботир роҳбари шӯрои ҷанговарони байналмилал дар шаҳри Панҷакент Алибой Баротов нишони сари синагӣ тақдим намуд. алибой Баротов аз равобити дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар соҳаи гуногун ёдовар шуда барои дастгирии ҷанговарони байналмилал ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент изҳори сипос кард. хеле ки имрӯз шумо мебинедон дар тамоми ҷумҳурии собиқ давлати шӯравӣ ҷашгирии 36 солаги баровардани қӯшунҳои шӯравӣ ахлоқи Афғонистон ҷашн истодаанд. ман ҳамчунин аз номи тамоми ҷанговарони шаҳри Панҷакент ба раиси шаҳр миннатдорӣ мекунам ки имрӯз моро қадрдонӣ карда хизматҳои мон хеле суханҳои наз гуфтанд. мон ҷанговарон ваъда метиҳем барои ҳамин хизматҳои раиси шаҳр ва Шукрзода ки мо дар оянда ҳама вақт барои тарбияи ҳарбии ҷавонон, барои даъват ба ҷавононро тарбия мекунем. мо ҳама вақт омода ҳастем, то ҳастем дар рӯи ҳаёт
در نزد حکومت استفاده کار کرده تربیت جوانان را به ذمه خود میگیریم. мавриди зикр аст ки дар муҳорибаи шадиди сарзамини афғонистон 6 нафар аскару афсари панҷакентӣ қурбон шуд, зиёда аз 35 нафар маҷрӯҳ гардида баъди бозгашт фавтид. аз панҷакент 262 нафар қарзи интернационалистии худро иҷро намудааст ки ҳоло 221 нафарашон дар қайди ҳаёт мебошанд. чакан наве аз ҳунарҳои мардумӣ мебошад ки таърихи қадима дошта ба зиндагӣ, урфу одат ва олами маънавии халқи тоҷик алоқамандӣ зич дорад. он як навъи гулдӯзии миллӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ аст. фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан низ аз ҷумлаи тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ арзёбӣ мегардад ки ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баланд бардоштани нақши сӯзани дӯзиву гулдӯзӣ дар матоъ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳуну чеварон ва ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. даври шаҳрии фестивал бо ибтикори бахши корбозанон ва оилаи назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар тарабхонаи дӯстӣ баргузор гардид. муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ дар он иштирок ва суханронӣ намуда иброз дошт ки бо иқдоми наҷиби дурбинонаву ояндасози пешвои муаззами миллат дар ҷаласаи 13-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО дар шаҳри Порт Луиси ҷумҳурии Маврикӣ наминаи чакан ҳунари гулдӯзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардид ки мояи ифтихори мардуми сарбаланду фарҳангсолори тоҷик мебошад. маҳз баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангии тарғиботию ташвиқотӣ ба баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои либоспӯшии тоҷикона, равнақ бахшидани фарҳанги истифода ва ба барнамудани чакан ва дигар либосҳои гулдӯзӣ ва дастбоф, суръати тоза бахшидан ба раванди истеҳсоли матоъҳои гуногуни баландсифати миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзани дӯзиву гулдӯзӣ, попурдӯзӣ, читгарӣ, атласу адрасбофӣ, дӯхтани тоқиву ҷузвудон ва дигар намудҳои чеварӣ, густариши фаъолияти ҳунармандон, тарроҳуну чеварон, сӯзани дӯзону чакандӯзон, қаламкашону наққошон, ҳамзамон фаъолияти корхонаҳои хурди дӯзандагиву истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ барои занону бонувон мусоидат менамояд. даври шаҳрии фестивали садранги чакан аз рӯи номинатсияҳои намоиши либоси кӯдакона, намоиши либоси рӯзмарра, намоиши либоси маросимӣ ва идона ва намоиши навъҳои гуногуни сӯзани дӯзӣ баргузор гардид. пешниҳоди сӯзаниҳо аз ҳунару тахайюлоти иштирокчӣ вобастагӣ доштанд ва бо истифода аз рамзу унсурҳои фарҳанги миллӣ, нақшу нигор ва гулҳои рангоранг пешкаши аъзои ҳакамон гардонида шуд. дар фарҷом беҳтарин иштирокчиён аз ҷониби бахши корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардида ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. мақсад аз баргузории фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллию мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арзаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Мартаба Раҳмонова, Хаём Ҷураев ва Шаҳбоз Қурбонов. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент зимни маҷлиси васеъ фаъолияти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент аз рӯи натиҷаҳои соли 2024 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2025 дар заминаи нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт ва нақшаю вазифаҳо мушаххасу муайян шуданд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев дар бораи фаъолияти ин шӯро дар соли 2024 маълумоти таҳлилии муфассал дод. ӯ таъкид кард ки айни замон дар
40 تشکیلات‌های ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن 1899 نفر سابقه‌داران متحد گردیده ما پیوسته برای تامین آنها با امکانات‌های اجتماعی کارهای زیادی را انجام دادیم. ماه‌های ینور و فوریه سال روان در همه تشکیلات‌های ابتدایی مجلس‌های حساباتی انتخاباتی برگزار گردید و تصمیم گرفتیم که در سال 2025 فعالیت شورا باز هم هدفناک و ثمرناک گردیده برای استقبال سزاوار دو جشنواره فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 80مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی آمادگی‌ها روز تا روز گسترش می‌یابد. در مجلس نمایندگان تشکیلات‌های ابتدایی شورا عبدالرحمنов عباسخان رئیس تشکیلات ابتدایی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت جماعت دهاتی سوجینه، جمعه‌بای سنگینов رئیس تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران محله شفتالوزار، تویچیبای استامov رئیس تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران جماعت دهاتی لویق، عباس همراهزاده معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان به سخن برآمده پیرامون فعالیت ساحه‌های خویش گزارش دادند و همزمان تاکید کردند که باید در سال 2025 شورای سابقه‌داران مهنت در سمت بلند برداشتن فعالیت خویش و فراهم آوردن امکانات‌ها برای سابقه‌داران جنگ و مهنت و نقش آنها در رشد جامعه تدبیرهای ضروری اندیشند. در نزد اشتراکچیان مجلس رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ولایت سوخت ترسونبای رحمتوف سخن گفت. او بار دیگر از راهبریت شورای شهری سابقه‌داران جنگ و مهنت و اشتراکچیان این جلسه دعوت به عمل آورد که ما باید همچون نسل کلانسال تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای بلند برداشتن معرفت جامعه، تربیت اخلاقی نسل‌های جوان، پیشگیری ظهورات نامطلوب، جداشوی عائله‌ها و دیگر مسائلی که به زندگی همروزه مربوط است روانه سازیم و برای دستگیری فعالیت شورای شهری به راهبریت شهر پنجکن عرضی سپاس کرد. معاون رئیس شهر پنجکن پروین نقیبی در سخنرانی خویش بار دیگر اظهار داشت که راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن شخصا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برای فراهم آوردن امکانات‌های اجتماعی به سابقه‌داران جنگ و مهنت تمام تدبیرها را عملی نمودند و در سال 2025 همه مسائلی که به زندگی سابقه‌داران مربوط است تحت نظارت و اجرا قرار داده می شود و ما اطمینان دادیم که سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر و دهات پنجکن برای پیشرفت جامعه ما از جمله تربیت حربی و تندرستی جوانان، مساعدت و دعوت به صف قوه‌های مسلح کشور و کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تجلیل 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. در پایان مجلس به یک گروه تشکیلات‌های ابتدایی و فعالان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت از طرف شورای شهری سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. در زمینه نقشه مشترک بین اداروی و تشکیلات و اتحادیه‌های ایجادی جهت شرح و ایضاح نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به غایه‌های وطن دوستی، علم آموزی، پیشگیری نورسان و جوانان از تبلیغات بیگانه، افراطگرایی، حل مسائل‌های مربوط به کار تعلیم و تربیت با اصول مکتب به مکتب با تصدیق رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده گروه تبلیغاتی در مؤسسه‌های تعلیمی
شهر و دهاتی پنجکن صحبت و همایش‌های معرفتی دایر کرد. گروه تبلیغاتی روز اول نخست در هیئت نماینده ریاست معارف ولایت سوخت بختیار سرحدов، معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکن عباس همراهزاده، رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی، مدیر شعبه معارف عثمانزاده مقصدالله، مشاور شعبه معارف سنگین صلاح‌الدین در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 1 و 71 شهر پنجکن با آموزگاران، پدر و مادران، فعالان و مسئولان هدف‌های سازنده، خاصه توجه جدی پیشوای ملت به رشد معارف که در پیامشان ذکر شده است با دلیل رقم‌های مشخص سخن گفته اجرای طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، همکاری ثمربخش والدان را با آموزگاران ضرور شماریدند. موضوع ذکر است که در این ملاقات و صحبت‌ها ناطقان پیش از همه از پدر و مادران دعوت به عمل آوردند که آنها با رهبریت مؤسسه‌های تعلیمی با آموزگاران همکاری را خیلی جدی به راه مانند. برای تعلیم و تربیت فرزندان پیش از همه از همه گونه امکانات‌ها استفاده بردند. در ملاقات و صحبت‌ها تاکید شد که از روی تحلیل‌های آشکار گردیده نه در همه مؤسسه‌های تعلیمی طلبات مقررات قانون‌های عمل کننده رعایت می‌شوند. یک نوع با درس‌ها دیر حاضر شدن خوانندگان، نداشتن لباس‌های یگانه مکتبی، کتابی درسی و همزمان نخواندن کتاب‌های بدیعی و دیگر کمبودی‌ها باید در مدت خیلی کوتاه اصلاح کرده شود. راهبران و مسئولان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 1 و 71 شهر پنجکن به گروه تبلیغاتی اطمینان دادند که آنها حتما در اساس دستور سپارش‌ها و نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت کارها را خیلی جدی به راه مانده برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت جهد و تلاش‌های خویش را متحدانه روانه می‌سازند. گزارش عباس همراهزاده و شاه حسین صالح‌وف. ҳамасола 14 феврал дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳадияи китоб таҷлил карда мешавад. шурӯъ аз соли 2012 дар зиёда аз 100 давлати ҷаҳон ин рӯз таҷлил мегардад. дар тоҷикистон низ дар ин рӯз барномаҳои гуногуни маърифатӣ доир мешавад. дар оммавигардонии рӯзи тақдими китоб кормандони китобхонаҳо, нашриётҳо ва муассисаҳои илмии Тоҷикистон фаъол мебошанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент низ бо ташаббуси шӯъбаи маорифи шаҳр бо иштироки Бахтиёр Сарҳадов, директори маркази методии раёсати маорифи вилояти Суғд, раиси бахши шаҳрии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ, омӯзгорону хонандагон маҳфил доир гардид. дар он Бахтиёр Сарҳадов ва Исмоил Зарифӣ суханронӣ намуда муҳассилинро ба муносибати ин сана шодбош гуфтанд. хонандагони зинаи аввали таълим дар бораи китоб шеърҳо қироат намуданд ва ба онҳо китобҳои зебои кӯдакона тақдим гардид. خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی، بارزی من بهریاب، حکمتی من به حساب، گیروزی دستت نماد، گشته و برگشته خان، لیک فقط زینهار، تازه نگاهم بیدار، خط ننویس تو به من، از ورقم هم نکن، من به تو هستم رفیق، باش به فکرم شریک. ҳадияи китоб яке аз ташаббусҳои неки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бояд тазаккур дод ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ҳамешагӣ ба рушду нумӯи соҳаи китобдорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. ҳамин аст ки бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ марҳила ба марҳила аз номи президенти кишвар ба ҳар як оила китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров тақдим гардид.
باید گفت که روز بین المللی هدیه کتاب تقاضای زمان بوده به حکم عنعنه در آمدن آن در جامعه جهانی پیامد نیک دارد. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. ملاقات و صحبت‌های گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در مؤسسه‌های تعلیمی رقم 25 به نام اکادمیک باباجان غفوروی شهرک سوخدیان، رقم 8 به نام ابو علی ابن سینای جماعت دیهاتی ماغیان و رقم 14 دیهه کبودسنگی جماعت دیهاتی خلیفه حسن ادامه یافت. ضمن ملاقات و صحبت‌ها با آموزگاران و خوانندگان، پدر و مادران، مسئول ریاست معارف ولایت سوخت بختیار سرحدوف، معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکن عباس همراهزاده، رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب اسماعیل ظریفی، مدیر شعبه معارف شهر پنجکن عثمانزاده مقصد الله، مدیر شعبه ترغیبات و تشویقات کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن علیشیر مطریبوف اساساً نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را وابسته به رشد ساحه معارف، مسئولیت والدان و آموزگاران برای تعلیم و تربیت کودک، پیشگیری تاثیر افکار بیگانه پرستی، شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطگرا، استفاده غیر مقصدناک تلفن‌های موبیلی از طرف خوانندگان، تامین کتاب درسی، لباس یگانه مکتبی، بلند برداشتن سطح و صفت درس‌ها، آداب و اخلاق حمیده نورسان و جوانان، قرائت اثرهای بدیعی، شرکت بیشتر در آزمون‌های معرفتی، داخل شوی به دانشگاه و دانشکده‌ها توسط مرکزهای ملی تستی، اجرای قرض مقدس سربازی، سهم ارزنده گذاشتن در تحکیم استقلال دولتی، وحدت ملی، افتخار و شکرگزاری از وطن محبوب تاجیکستان صاحب استقلال مفصل توضیح دادند. در جریان این ملاقات و صحبت‌ها اعضای گروه تبلیغاتی با توجه رهبریت مؤسسه‌های تعلیمی بار دیگر تاکید کردند که آنها باید در سمت اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که ضمن ارائه پیام امساله‌شان برای بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت توجه جدی ظاهر کردند، از تمام امکانات‌ها استفاده برند، برای خوانندگان شرایط‌های مساعد را فراهم آورند، با پدر و مادران همیشه در تماس باشند و کوشش به خرج دهند که باید مکتب و معارف به یک مرکز بزرگ افتخار ملی و تفکر سالم اهل جامعه تبدیل یابد. در جریان این واخوری‌های معرفتی خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 جماعت دیهاتی ماغیان غالب دور جمهوری آزمون فروغ سپیدانه کتاب است افروزه فرخزاد، سرور این تعلیمگاه رحیمه جوربایی و ساکن دیهه پل گرداب ایلهام برهانوف، والدان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 دیهه کبودسنگی جماعت دیهاتی خلیفه حسن برای تشکیل این ملاقات سودمند و راهنماساز به هیئت گروه تبلیغاتی عرض سپاس کرده، همزمان راجع به بنیاد صنفخانه‌های علاوگی، کودکستان‌ها، پارک‌های تکنولوژی استحصالی با مقصد کسب و هنر آموزی خوانندگان و خاصه دختران که از محتوای پیام پیشوای ملت سرچشمه میگیرد درخواست‌های مشخص پیشنهاد کردند. از روی نقشه فعالیت گروه تبلیغاتی من بعد نیز ادامه داده می شود. گزارش عباس همراهزاده و شهباز قربانوف.
گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در جریان ملاقات و صحبت‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی با رفع آمادگی участкه‌های انتخاباتی با معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های وکیلان محلی شناس گردیدند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام اکادمیک باباجان غفوروی شهرکی سعودیان участке انتخاباتی رقم 70 فعالیت میکند. از روی اطلاع مدیر участке انتخاباتی مذکور نوریموف زبیدالله کارهای آمادگی خیلی خوب به راه مانده شده است. من رئیس участке انتخاباتی رقم 70 نوریموف زبیدالله میباشم. امروز участке انتخاباتی رقم 70 برای گذراندن انتخابات پورا آماده میباشم. علاقه روی خطا هستم. участке ما 1250 نفر است. در این участке انتخاباتی رقم 70 هم участке حفظه است هم участке انتخاباتی. آمادگی چی هست؟ آمادگی پورا مصرف در انتخابات تایید است. راستقوی ایانی میرسد کارهای تقریباتی چیه؟ کارهای تقریباتی خیلی در سطح بلند گذشت. این مؤسسه ما تجربه خوبی کاری دارد. ساکن جماعت دیهاتی کاسه‌تراش ادیب شناخته اسماعیل ظریفی ضمن صحبت اطلاع داد که واقعا در این مؤسسه تعلیمی برای در سطح بلند تشکیلی سیاسی گذراندن انتخاباتی در پیش استاده همه امکانات‌ها فراهم آورده شدند. اعضای участке انتخاباتی با یک مسئولیت جدی با وظیفه‌های خویش مناسبت می‌کنند. ما در عرفه یک عید بزرگ انتخابات وکیلان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان محلی ایستادیم. участке رقم 70 امروز با تمام نازکی‌های و طلبات انتخابات آماده است. عموما مردم جماعت دیهات کاسه‌تراش سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم و محترم ملت امام علی رحمان را همیشه جانبداری میکنند و در روحیه بلند انتخاباتی امروزشان را سپری میکنند. در واخوری ها همه خرسند هستند که ما در چنین مملکت آباد آسوده صلح‌پرور زندگی کرده استیم. همزمان در جریان این گزارش ما با رفت کارهای آمادگی در участкه‌های انتخاباتی واقع در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام ابو علی ابن سینای جماعت دیهات ماغیان توجه کردیم که اینجا اعضای участке انتخاباتی برای در سطح بلند گذراندن انتخاباتی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان مجلس‌های محلی همه امکانات‌ها را ادامه بخشیدند و تصمیم گرفتند که این معرکه سیاسی در یک سطح بلند و با رعایت قانون‌های عمل کننده گذرانیده خواهد شد. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. دوام هزار ساله ها نعمت بی‌بها آب سرچشمه زندگی عامل اساسی سبز و خرمی و حاصل فراوان به شمار می رود. بنابراین تامین آب‌های پولیزی در زمان معاصر به فعالیت منظم شبکه‌های آبرسانی وابستگی کلان دارد. در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان شهر پنجکین نشست مطبوعاتی برگزار شد. پیرامون فعالیت آبرسان‌ها در سال 2024 و نقشه وظیفه‌های نوبتی سردار اداره منصورزاده عبادالله با نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه با دسترسی مطالب اطلاعاتی سوال‌های مطرح شده را شرح و ایضاح داد. ذکر کردید که در موازنه اداره 6 کانال خودجاری 18 پایگاه آبکشی فعالیت داشته در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2023-2024 برای آماده ساختن انشاءات گیدروتکنیکی با موسم نو در مجموع با مبلغ 2,727,000 سومانی کارهای تعمیری، تازه‌کاری کانال‌ها و نصب تجهیزات نو
انجام داده شد. با 11 اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب برای تامین میدان 15402 گکتار با 126.2 میلیون متر مکعب آب شرطنامه‌های سه طرفه به امضا رسیده. ساحه کشاورزی با 128 میلیون و 300 هزار متر مکعب آب تامین گردید که مبلغ خراجات آن به 6 میلیون و 415 هزار و 500 سومانی برابر است. متاسفانه اظهار داشت سرداری اداره منصورزاده عبادالله مسئله پرداخت نشدن مبلغ استفاده آبهای پالیزی خیلی تشویش آور باقی مونده، فعالیت ساحوی ما را با مشکلات جدی روبرو کرده است. از حساب مبلغ‌های شرطنامه‌ای سال 2024 همگی 1,392,977 سومانی وارد گردید که به 22% برابر است و با چنین مناسبت بی‌مسئولیتانه اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب، تازه کردن کانال‌ها، تعمیر و تاسیس‌دادن پایگاه‌های آبرسانی، خریداری مکانیزم و واسطه‌های تکنیکی دشوار شده. با تامین منظم آب، پرداخت مبلغ‌های قرض برق، انداز و دیگر خراجات اداروی مانع‌ها ایجاد کرده است. گفته شد که طبق نقشه و شرطنامه‌ها برای آمادگی به موسم نو آبرسانی باید مبلغ پیش پرداخت 40% را تشکیل دهد، ولی تاکید کرد که منصورزاده عبادالله به سنه 1 فوریه سال روان همگی به اندازه 4.1% مبلغ وارد شده برای اجرای عادی‌ترین تدبیرهای آمادگی به موسم نو کافی نیست. مورد ذکر است که نوبسته از چنین حالت دشواری مالیوی با دستور رهبریت شهر پنجکین در دوره زمستان با مقصد یخابمانی کشور و باغ‌ها توسط کانال‌های مرغیدر و خلیفه حسن خواجگی‌های کشاورزی و شخصی رایگان با آب پالیزی تامین شدند. از روی اطلاع منصورزاده عبادالله با سبب بی‌مسئولیت رهبران اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب بقیه قرض مبلغ آب 12 میلیون و 198 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد و اطمینان داریم که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، دیگر مقامات دخدار و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه در حل این مشکلی با ما مساعدت می‌نمایند، تاکید کرد او. به سوال خبرنگاران درباره کاهش دادن بقیه قرض مزد معاش و وسط تدبیرهای آمادگی، منصورزاده عبادالله اظهار داشت که قرض مزد معاش از 744 هزار سومانی سال 2024 تا حد 320 هزار سومانی کم گردید و این روند تحت کاربری قرار دارد. با سفارش مساعدت رهبریت ولایت شهر در دهه باغچه پایگاه نوی آبرسانی بنیاد می شود. در پایگاه آبرسانی دوپله با نصب نساس و محرک‌های پراقتدار در دهه قوسر 10 گکتار زمین‌های لختشده به گردش کشاورزی وارد شده. فعالیت منظم پایگاه‌های عمل کننده افزون پایگاه دشت قاضی تحت نظارت است. در موسم امساله از آغاز ماه مارس به کانال‌ها آب پالیزی جاری گردیده. از ابتدای ماه اپریل پایگاه‌های آبکشی به فعالیت شروع می‌کنند. اگر از طرف اساسیاسی‌های استفاده برندگان آب، مسئولین ساحه کشاورزی همکاری‌های مقصدناک در سمت پرداخت سریع مبلغ آب‌های پالیزی راه اندازی شود، سطح و صفت آبرسانی به مراتب بهتر و بازده زمین فراوان خواهد شد. گزارش عباس همراسوده و شاه حسین صالح. баҳри иҷроиши талаботи фармони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи тартиби гузарондани чорабиниҳои профилактикию оташнишонӣ комплексӣ бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаи нохуши сӯхтор, гузарондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳии қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар маркази саломатии шаҳри панҷакент бо кормандони кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ ҳамоиш баргузор гардид. сардори қисми 38-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатӣ оташнишонӣ подполковник Амонзода Бобоҷон оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ҳангоми истифодаи таҷҳизотҳои гармидиҳандаи барқӣ, печҳои бухорӣ, таъмини иншоотҳо бо таҷҳизоту воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ сухан гуфта, барои дар ҳолати омодабош нигоҳ доштани оби оташнишонӣ ва озод нигоҳ доштани роҳҳои нақлиётгузар дастур дод. нишон медиҳад дар марказҳои
خاطر مرکزهای سلامتی که در شهر دیوتی پنجکین جوگیر است بسیار کمبودی عادی که از طرف متصدی که در همون بیمارخانه امروز فعالیت برده شدن راه داده شده است. یکم وقتی که میره بعد در وقت زمستون شما تو گیریم تجهیزات‌های برقی و تجهیزات‌هایی که برای گرم کردن بناهای مرکز سلامتی استفاده برده شدن به رعایت طلبات بهتر ضد سوختن هم استفاده برده است. در بعض جمله در یک رازدگاه سه تا ابزار تجهیزات گرمایشی حاضر زمان باشدن و علاقه وقتی که در یک منبع دو تا سه تا زیادتر اگر تجهیزات برقی اگر استفاده برید علاقه سرباری نقطه‌های برقی به عمل میاره. وقتی سرباری نقطه‌های برقی به عمل بیاد حادثه چی میشه؟ نقطه‌های برقی گرم میشه و در نتیجه حادثه سوختار به عمل آمدنش ممکن است. دوم وقتی که تجهیزات برقی علاوه از پیچ در بسیار برای می‌دونید که از جریان برقی محدود کرده شده است. در بسیار دیه‌ها همین برای گرم کردن خانه‌های سلامتی یا که مرکزهای سلامتی از پیچ‌های علاوه استفاده می‌کنند. پیچ‌های علاوه گرفته مونده هستند خودسرانه به یگان روی قاعده بهتر زیست‌سوختار می‌برد پیچ‌های می‌برد در پیچ‌های آهنی در بالای فرش موندگی فرش تختگی است. از اونجا برای برون از بالا ناسیونال یعنی تیپی و این محلی که تیپش است چوب تخته و خورشاک و بالا ماتریال‌های ساختمانی استراپیل و چوب‌های آتشگیرندگی در نزدیکی برای همون چیز وصل شدند که در نتیجه وقتی که ما آتش میگیریم گلخن میگیریم برای پیچ سخت تصفیده باعث سرد سوختار میشد. ما در پای شگی میگه که کریشه بالا پیچ بیروی ما سوختن میگیم ما از پای صورت بی‌خبر مونیم. غیر خودشون بسیار در جواب با خارج اشکال اتیموس همین سوی هم رو کنیم. برای خونه بهتری زیست سوختار مد نظر کردن در کار نیست. سالهای طولانی ما میگیم یک انشاءات میسازیم با تیپی حشر میسازیم. یک تربیت سویکار رو ساخته دو چیز است همین انشاءاتی که مرکزهای سازی بنگاه تیپی که دامنی دیوار شروع بسیار از طریق همین شهرنامه ساخته شده است که همین برای بهبودی خلق گیریم. لیکن امروز ما گیریم و طلبات‌های وایران کنیم در یک چشمان زدن و سوختار چیزی نیست که اینو کلیسا. یک میلیتی معین می‌بینید که عموما همین بینو با یک خاکستر مبادل شده است. برای همین این قاعده‌های سخت رعایت کنیم. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти чинор аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри панҷакен дар асоси чорабиниҳои профилактикии оташнишонӣ комплексӣ аз рӯи номгӯи рамзи муҳофиза корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷиши ҳолатҳои бехатарӣ аз сӯхтор гузаронида шуд. санаи 19 феврали соли равон дар китобхонаи марказии шаҳри панҷакен конференсияи илмию адабӣ таҳти унвони сипари боэътимоди ватан бахшида ба рӯзи артиши миллӣ гузаронида шуд. дар қисми тантанавӣ нахуст директори китобхонаи марказӣ зарина бобомуллоева баромад намуда оид ба таъсисёбии артиши миллӣ ва роли он дар нигоҳ доштани амнияти кишвар суханронӣ намуд. ҳамасола 23 феврал рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки имсол мо 32-юмин солгарди онро ҷашн мегирем. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон зодаи даврони соҳибистиқлол буда дар шароити вазин таъсис ёфтааст. бинобар ин мо бояд шукронаи истиқлолият ва шукронаи ин хонаи обод намоему дар обод гаштани ватани азизамон саҳми худро гузорем. дар маърузаи корманди китобхонаи марказӣ маҳбуба исмоилова ки дар мавзӯи артиши миллӣ сипари боэътимоди ватан буд қайд гардид ки воқеан артиши миллӣ барои нигаҳдории сулҳу оромӣ ва амн нигоҳ доштани сарҳадҳои давлатӣ саҳми босазо дорад ва бояд ҷавонон бо эҳтироми хоса барои ҳифзи марзу буми кишвар софдилонаву ихтиёрӣ ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳ шомил шаванд. дар ҷанбаз иштирокчиён шеър ва оҳангҳо дар мавзӯи ватандӯстӣ артиши миллӣ инчунин бо нишон додани саҳначаҳо хотири ҳозиринро
با برنامه‌های فرهنگی شاد نمودند. و باید یاد راست کرد که کنفرانسیا غالبان آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است، شعرهای وطن دوستی قرائت نمودند. گزارش غیب الله محمدیوف، شهباز قربانوف. واقعا هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید می‌کنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال می‌گیریم. سلامت و سربلند باشید.